Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Lana kuthiwa bhala u2.75 ngendlela elula ye-fraction, simplified fraction. Ilula ke lento ngizokukhombisa nje ukuthi kulula kangakanani. Ukususa le decimal uyise kuphi kwama-fraction. So bhala nje u2 wethu njengoba sunikiwe. Ulandelo 7 awuthi ngishintsha umbala la ku7. Ngendlela ngizokubhalela la ngenzansi ngayo kuyafana nangendlela esibuzwe ngayo ukuthi thina sesisaphi sesisa kwama-fraction. Uyabona lo sizothi plus 7, u7 wethu ukwama-tenths, ingakho ngizothi 7/10. U5 wethu ukuphi sizothi plus, u5 wethu ukuphi ukwama-hundreds, ingakho ngithi hundreds over hundreds. Sibuzwe ngokuthi thina sibhale ngendlela elula ye-fraction. Uma sinesimo esikanjena ke sizofuna ukuthi ukukhuphula kancane lo 7/10 wethu ukuze sikwazi ukuhlanganisa nani no5/100 wethu. Sizokwenza njani? Sizothi u10 wethu ukuze suyise 100 senze njani? Sizofaka ukuthi times 10 osipha ba u100. Ungakhohlwa ukuthi okwenza ngenzansi kuzomela ukwenze naphezulu. Okusho ukuthi u7 wethu lo uzoba ubani u70 ngoba sesiedebani u10 sesithe times 10. Khumbula ku7 wethu kwama-10s, u5 wethu kwama-hundreds kodwa manje sekuyefana ngoba sesithe times 10. Sesino75/100. Ungakhohlwa u2 wakho. Uzozibuza ukuthi iyiphi inamba bangena bobabili u75 no100. Kulula nje iphi inamba bangena bobabili. Ngiyibuka nje lento mina ngiyabona ukuthi okungena kokubabili u75 no100 u25. 25 times 2 50, 25 times 3 u75, 25 times 4 u100. Ngakho ke u25 wethu ungena kangaki lapha ku75? Ungena kathathu. Lana ku100 ungena kangaki? 4. Ngakho sinoba nayo impendulo ikubhekile. Sino2 wethu lo usunikiwe 3/4. Nayi indlela yethu yokuphendula ngani nge-fraction ngendlela elula. Lapha basinike ngani ngedecimal. Thina sayiphendula ngani ngendlela elula ye-fraction, simplest fraction. Nayi impendulo yakho.